Veterinary and Animal Husbandry Minister Khashim Vashum state ki oibo horse riding school ma leire kan hana fondo khipa kalona na lamda masu ki dairy farmers ki thabak thorom da mating oina national Dairy Development Board na lupa lag marapu ki senpam sankin torak le hairi senpam si status da kunmatoi super livestock census operation amati National Animal Disease Control Program in makada survey monitoring and evaluation cell haudop ki thorom da pongdo ki bani Department of Veterinary and Animal Husbandry na Central Palace Compound na Manipur State Film Development Society da pangto ki thorom maduta Minister Vashum na makata raduna status ki yam number iba sa mo iba pony asi yokan bagi panam da department na horse riding school ma thamna na ba thorang laire masik matakta sagol sing asiki masinjak sapam moiga da ground am sumasa khangdok pagi matakta lamasit laiba sa san singbu nungsi ba miui sing awa ba nungai ta ba lakpa matamda pau phauna ba yaba grievance sel am su thamna na ba honar gani haiki dairy farmer ga mari laina na wafam thamna duna Minister sina status da laiba lawmi singa sa san gi insurance yaw pi haina bi ama laitri ba si thadok piu sa san singa si matam sana insurance cover tor ba di matam oina laina tina lapata yam na hena amang batarak pati ngak thok pangam ngani department asina so animal entrepreneur se ki lam da mi eng thamni sa san loiduna masana masaba thok pi handuna semilo na mal laihen bi matam oire haiki Department of Veterinary and Animal Husbandry ki laiba officials sing na so san thok laiji da ba mi sing da masagi free khauti senpam kharaka puthokna sa san laiduna mating pangbiu haina su Minister Vashum na fauzen ki horse riding school sisu yarani si horse riding school si akoi atu da na koi mayam se akoi lering da sima sisu kana tawu se aduga Grassing grounds sisu akoi identify tawre aina livestock ki matang da no schemes habadu da akoi soidna diagram su sima se note biro mesi ki tamak view ama thumbiro any public grounds targa lering ji mesi ma se de maduna guide phachana khrato biro hai no mediation ji pike aduga sisu site lana su leite ana sangom ju kg ama de hen thopang am de mesi ne how hele ha akoi mediation ji sima se preserve tong na ba ndgb da type of the Masima Sisu, a Manipur Lady, Ching the Kande Tam the Kante, a Yarabi Tisik the Sukutoga, Tisik the Yontam later Bataga Sukalibni, Aduma marketing Sikapadamina, Aduna Masima Sisu, Kana, Masima Kanzagedubo, NDDBina, Masi Rubies, 80 lakhs for dairy farmer, 80 lakhs something of Piram. Department of Veterinary and Animal Husbandry ki Director Dr. R.K. Khogen Rasin Nahai Kibada, Nasiti ki hotana leba pumbi na pangtokadra annual census program masig manungsana status ki na pony ok amupi kauna yena madi iroi yauna census tawani ta mari suna satakadra census program asi yum ju institution sing amadi lambi da riba sa san sing yawani real time da tawdari census asina sa sal sing asiki data Nintina Konga laga makoi policy semba da mating oikini census ki lakpo official sing da miyam na sapsana mating pangbiu haiki status da sangom puthopi ki sang yam na wali haina nungnang ba phongtol aduna director na makha taraduna status da sangom puthopi ki sang asi hengkan na ba department kana khanari department da sex sorted semen marang kaina leire thawayawa farmers in a sex sorted semen sing asi lem na lobi da sal amom puthokpa yaragani haidakli Koina census the Wukansida household farmer gi Nadragamagi Manung the Lay Kakta Nataba, Jew the Lay Kamde, Atopa institution the Lay Kamde, Bosana the Lay Kamde, Nadra even in the street labor, cattle and dogs, Moisio way census in the poverty or Kadui. Census the Matum Chidi da Moina, census the Wukambu Singina Imum the Napamani, so that Akoina census mungsi conduct of the Dukamama. Government of India the Moina meeting Torga recommendation to Natabata, it is online driven ni Adana track to with the Suyamna Nuina Loinamong application number to the track to Yavani, Oak Loirecalazi, Oak Kimakons Havaga, Ahamba Hogdupuki capital, Laibaga, Sigi Sarup to the Oak Kimakons Havada, Laktara Sang to Rehai Taragati, Lak Mangado Pidu never free the capital subsidy winner. Ana si akhoi ki state sida yamna kana gani na khalli